खुरुमजरी ISTV पाव मिंग ताबिरि बसिंगबु ताराम नोकजरी अहनबद मरोइबा पाव खुलाई पाइबा सिंगना मिचमदा ओद नैबगी महत्ता नोमई पाइबा मसेल थेंगनबियु हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोखरे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिरक्तबना ट्राइबल सिंगिदमक मखाताना फन पिथबा यादबनी हाइना ट्राइबल अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर जोयल ओरामना हाइख्रे अमदी बसाई थमबनमदी उपसा लिलोंग चजिंग तातरे सुबह चैलेंज का बैटरन फुटबॉल टूर्नामेंट की अनिश्वा सेमीफाइनल दा थेंगनरगनी पाव संदोंग पिजरी खुलाई पाइबा सिंगना मिचमदा ओत नैबगी महत्ता नोमई पाइबा मसेल थेंगनबियु मधु नतना मिचमदा ओनसिनदुना ngami haiduna phuba chaiba tawba sidi tawriba organization adu noma nomagi lekha tarkani haina deputy chief minister gaikhangamna phongdokre wafam asi khwairamban kaithel da kauren thabagi thoram loiraba matungda paumi singna ngarang ukrul da congress party gi worker ama khulai paiba kharana phurukpagi matang da hangbada mahakna phongdokhibani mana makha taratuna threat amadi intimidation ki thabak asi tawhaningde santi oina election pangthokuna miyam gi mihut khangadaba adu thugaina honabani party ki maikai dagi akan bamong da condemn tawi yekhai thingai bana mai pak pangamloi thauna lei haina utpa oirabasu micham da utlaga kari sukanaroi utke hairabadi lengmannaba khulai paiba masel ga oina tawnabiu thaudok adu santi pamba miyoi singi mayokta chathaba thawongni asigumba thawong asi asum chatharabadi organization adu noma nomagi lekha tarkani haina phongdokhi khogi threat and intimidation che ayo bi tawgudaba mali mase sigumba se yam tawhanning de local party side ke arigi condemn tawi in the highest form condemn tawi sigumba elections inga tapna mayam apa khanjagadaba do the election gi da khoina interfere tawna tawri base se leba pacha tadaba adiga wakan khanjagaba adugumba bichak chajak ni lawi aduna adugumba violence min thuba pun hat patok pun dana mai pak hone aduga ma makoni tanjari base makoi thona le ni ko orangani du innocent loiba wakar isam chang wakar da makoi thona ulu dem ken kanagari makoi thona utki haradi mano moi pai mission upana amani adu yamna inga tapna maran ke kasu le jada adugumba innocent loiba public amadi attack tawba se it's against humanity against the peace loving people aduna supura mabse I condemn tawi aduna masina maram moiduna makoi organization makoi matak bichak chajak ase masi nomo gi dekha tarkani aduna kanaroi hadu Manipur ki tribal singidamak darkar oiba fund sing watana pining labasu Manipur sarkar na utilization certificate pikat pangamdabana makha tana fund amata pibangamdre haina tribal affairs ki union minister Joel Oram nangasi Sada Hills ADC ki Nomaijing sector da BJP ki mirep oina thokliba parai morungi mikhal gi thoram da haikre Punal Maring Sanabung da Pangthoki Batoramada, Union Minister Namaka Taraduna, Center da Tribal Singi Chaukat Torang, Paikanaba, Matik Jaba Senpam Kaktuna Tame, Manipur da Su Kudakta Lupak Ror, Mangataruk, Hector Pibangami, Hana Kaitokiba, Senpangi Utilization Certificate Piraktabana, Makatana Pibangambaki Pangalaitre, Kaitokiba Senpam Kudimaki Utilization Certificate Pidrabade, Makatana Sel Pidaba Haiba, Janapathap Ase, Manipur Sarkar Nangaktre. Miam gidamak law kiba sel yoram dabagi wafam kaya center na khangbangam center da paliba BJP sarkar na miam gi thabak kaya tongning labasu miam ga haktheng na lairiba Manipur sarkar amasung ADC ki member singda atopa party ki mihuching lairabadi pukjel sengna thabak tawbangamde ADC da Congress amadi NPF na chingba party ki mihut thagalaklabadi center ga afaba mari thambangamloi BJP na thadokliba leibaki damak khanba candidate sing thagatuna chaukhatpa awanba Manipur ohenbada miyamna mateng pangbi haiki कि हम आज तक जितना पैसा भारत सरकार से मणिपुर का गवर्नमेंट को दिया है कहीं उसका यूटिलाइजेशन जमीन में दिखाई नहीं देता है कागज कलम में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो पहुंच जाता है क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंचने से अगले साल का पैसा नहीं मिलेगा इफ दे विल नॉट सबमिट द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट then they will not get the next grant. That's why they do not fail in submitting utilization certificate. But the work
in the ground is not been seen or it is not came to the people. लोगों के पास हमने जो पैसा भेजा वो पैसा पहुंचा नहीं, तो इसलिए ये एक मौका मिला है आपको. This is an opportunity you are getting to elect your own people. थौरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट थौनाउजुम चावना एडीसी की खुथांगदा सेंटर न मियाम की चौखत थौरांग की दमक थादरक सेंफम कया एमएलए मिनिस्टर सिंगना मखोई की मरानाई चौखत थौरांग की थबकता सिजनथोखरे हाइरी ngasi ki thoramatuda BJP ki hanagi president Dr. S. Borbabu, state ki general secretary administration Asni Kumar, general secretary media L. Basanta, Impal East ki president Muhammad Abdullah na chingba miyoy kayana sarugyaki. Union Minister Mandaba Luchingba Kayana Animba Thaki Rajniti Tauduna ADC election da Wangangba Angakpapo Ihaina MPCC ki President Oriba Deputy Chief Minister Gai Khangam na Phongdokre Waphamasi Tamenglong District ki Manung Chanba Longmai Common Ground None da Pangthokiba Dr. B.R. Ambedkar gi Chama Kunmanga Suba Mapok Kumun gi Manung Chana District Level Congress Workers Singi Conference da Phongdokibani Thoramasi Hill Area Committee ki Vice Chairman ki Khonbong Niumai, MLA Jamhenlung Panmai, ADC member Amadi Handaki ADC Mikalda, Congress ki Mirep Oiriba Kayasu Sarugyaki. Deputy Chief Minister Gaikhangamna, Chahi Kaya Asida Rajniti Tawada, Handaki ADC election da Union Minister Kaya Leptana Laktuna, Vote Khombana Kanagadaba Mande, Vote Loiraga Manipur State BJP ki Thaupuba Kaya Miwa Tabagaloinana, Pham Hongtok Hongjin Tawgani. BJP na bot khomba gi mahutta mi hunbana mapung oiduna leire amaromda worker hard pa phubana kanaba phangloi nongmai amadi namphuna sakti paiba ngamloi miyamna akit tujungba yaudana bot thadabiu miyamna yadraba lup amata mai pakloi haiba kaudaba fei haina phongdokhi National government claim to be, film factory claim to be, local MDC to be ASEAN way. Kerosene yan, achawasan yan. Election ni, people sa klase way. Mas atas kanya bukan kaya thapa. Proxy ni baru mungkin ekstra baca seperti ini ada. Why have we the working idea? How to make machinery? I'm not a survivor, but we can't. I had to say, inside the world, it's not fair. Juko Valley da Nagaland ge Integrated Rural Tourism and Road Development Authority na Manipur ge sarukta lokshinduna semgat sagatliba yaning da phongdoktuna megi kungani thoi ki ahing nongyai dagi kungo humdoi gi ahing nongyai fauba Mau Council yauba Committee for Kijori Juko Land Boundary Resolution na kauriba General Strike amuko amadi UCM na sagutkani hari Lampel da leba UCM gi office ta pangthokpa paugi mifam amada amuko gi President Dr. Mani Khumana Manipur government asina machin khaktada Manipur gi ngamkhai kaheloi haibasina Manipur miyamna sarkar asida thajabanga thamdre Manipur gi lamgi sarukta Nagaland na kilometer tara changsilaga lam lokshilakpada sarkar asina tawgadaba thabaktagi mai ontoktuna leire Chief Minister na Nagaland gi Chief Minister ga pau phaunaduna lam khopchilibasi handokna basindrabadi Manipur da makha tana akan ba khongjang changsingani haiki कोई मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की म्यूट सिंगा और नागालैंड गवर्नमेंट की म्यूट सिंगा अथुमतन मसी जॉइनली मसी कई मखर खनब नहीं नरगा अथुमतन सोल्यूशन पौना बखनब चंगी स्टेट गवर्नमेंट खतन यारोय स्टेट गवर्नमेंट यामना मतिंग लेना थौना लेना थेनबा म चंगी हबसमा थमजगे कौदोरिबा बल्लसिदा डॉक्टर चंगी दोरिबा खोंजंगसिदा मणिपुर लेमिनारिबा कांग फुरखुदिमकी म्यूसिंगना अखोई की चप चाबा अखोई थौदांगनी हाइना खनबीबा लोइना तोगान तोगान बा अखोई की वेहिकल की एसोसिएशन तोगान तोगान बा लेरी ऑटो की लेरी बस की लेरी अदुगा तोगान तोगान बा सेक्शन की लेरी पुनमक्सिना हार्ट एंड सोल संगी लेबा बंदसदा सपोर्ट ऑफ यू हाइबा फमसिमा मेरा की खुदांग समजरी
UCM की प्रेसिडेंट एलांगबम जॉनसन ना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा हिरमसी मतंग दा चपचाबा रिपोर्ट मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना पीखिबा लेरे लेबाक कोनबा मेसिन यावना जुको द चथरिबा थबक असिदा नागालैंड की वॉलंटियर क्याना AK-47 पाइदुना ngakलागा थबक सुहनबा ngamlaba असिदा मणिपुर गवर्नमेंट ना मदुबु थेंगनना होटनद्रिबा करिगिनो यामना अथुबा मतमदा मणिपुर दा मतिंग लेबा गवर्नमेंट लै हाइबदु खंगनगदबनी लुप अनि नंगासी तदुबिदा चतुना माउंट काउंसिल गे लुचिंग सिंसु उनरुरे हाइके 100 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया से हौजिक सोइदना मकी नागालैंड गवर्नमेंट ना मसी मखोइना लौसलगनी हाइबगी टारगेट तौरगा लेग्रे लम खोपचलिबा कांबुसिंग थिका तौरिबा कांबुसिंग दो मदुगी ngangnabane volunteers leirame hai volunteers ne kari bagal volunteers no volunteers haibasidi koi khangbadadi nungmai jungle gi kusa kan ka adu nungmai paiba ngak to ogira khanbani adubu AK-47 sophisticated weapon paiba volunteers sing na nga akanda hoji manipur gi lam manungda almost 10 kilometer deep inside manipur changjala are yamna luri badi hoji akoina tahonjaning base taseng badi border की dispute नते है बसिदी मरम दी करिगिनो ता 0.2 दा हेंदो हेंजिन तवी हाइने खनरमगदी याय तसेंग हौजी 10 किलोमीटर इनसाइड मनपुर चांग पा हाइबसिदी एनक्रोच तौरबने अदुना कंसर्न डीसी ना खुदकता एविक्शन ऑर्डर हम थो कांदा अखोगी फोर्स सिजिनर कांदा तसेंग मो तकथोकदोने हंदा पांगथोकिबा क्लास 10 परीक्षा दा महिरोय अमता पास तौखिद्रबा सरकार की स्कूल की ओजा सिंह वॉलंटरी रिटायरमेंट पीगनी हाइबसी अचुंबा खोंथांग नते मसिग महुत्ता लैखिबा असोइबा अरानबा सिंह कुपना खन्नदुना चुमथोकमिनबना हेना फबा ओइगनी हाइना देसाम की सेक्रेटरी जनरल पी प्रेमचंद्रना फोंथोखरे लुब असिग ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा माना मखा तारदुना वॉलंटरी रिटायरमेंट पीगनी हाइबसी देसामना तरामना ओइ अदुबु मसिना अचुंबा खोंथांग दी नते ओजा ट्रांसफर तौबदा MLA मिनिस्टर सिंगी खुचंगबसी हाना थिंगबना अफब ओइगनी मैरोय अमता पास तौब ngamdribasi एजुकेशन मिनिस्टर कमिश्नर डायरेक्टर यावना ऑफिशियल सिंगी मराल यामना लै मसी हाना चुमथोकबना अफब ओइगनी इम्फाल दा लैबा स्कूल सिंगना स्कूल ओइना लौबा अदुगा अथापदा लैबा स्कूल सिंगना थौसादना लैथोकपसी हाना चुमथोक होबना अफब एजुकेशन की कांगलोन पुरकपदा अचुंबा खोंथांग ओइगनी हाइकी what up ali begino high wa kumna thinjindana yingchindana ekegi awang thaki mi phamma hekta phamma ga oja singi marakta sumaina ekegi volunteer retirement pige dabani thani gi ahungi oja sing matong ningthina masa khangdabagi mogi mathakta penalty oina phajinduna thamgani haiba singmu government ki lawre khonthang asinadi koi lamdam chira afaba education ni kangolama purakaniana leiba se kaidung khapur कॉन्सम कोरोंगानबा मिशिगमरी लेनना सेमखिबा जेसी नंगरांग चीफ मिनिस्टर गा उनदुना यानबा पुरकपा ngमखिदबदगे ngasiदगी हौखिबा लमलोंग बाजारदगी तखेल अमसुंग पांगै ताबा यावना इम्फाल उख्रुल लंबीदा मतम कक्तबा लंबी थिंगबगी खोंजंगना मियामदा चावना खुदोंग चादबा मायोंग हले खोंजंग असिगमरी लेनना मियामना लमलोंग बाजार पुंदुना मिहाद असिबु यानिंगदबा फोंदोखि यानिंगदबा वारोल इबा प्लेकार्ड कयासु सिजनखि खोंजंग चंगसिनखिबसिंगना गाड़ी खरसु अकाय तोयनंगनखे लंबीदा मी अमता चलहनखिदे लोइनना लमलोंग कैथेलदा ललोल इतिकी थबक चथहनखिदे थासी की तरह तरह मपाउ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंस्टिट्युएंसी की बीजेपी की मिरेप ओरिबा एल कैकम की युमदा KRF नि हाइजब मियोय अनि लाखलगा सेल की डिमांड तौरंबा मदी की हलंबा थवंग यानिंगदब फोंदोक्तुना पुरुम लिगलीदा वाकन मिफम फमख्रे मिखल शांति ओइना पांगथोक हनबियु मियाम की हक मटपिगनु सरकार के वारी सानरिबा ग्रुप अमना मिखल द याउसिन बयानिंगदे हाइबा खोलाउ सिंग लाउखि थौदो असि मतुंगा अमोहना तौबिदबगा लोइनाना मियामना अफब मियोय खनबदा अपनबा पिबिगनु हाइदि मिपुम खुदिंग मक्सी सिगुम्बा करिसु नतबा असिदा अखोइबु मिपाइबा अदुगा कीबा पोहनबसी अमुक हन्नसु थोहनबिगनु अदुगा सिगी इलेक्शन असिदा अखोइना मी अमगी राइट तुसु मांगहनबिगनु अखोइना अपाम्बा अफबा मी अमबु अखोइना कैंडिडेट ओइना पुथोअगा सिगी एरिया असिदा चौखत थौरमदा ओइसुनु करिदा ओइसुनु अखोइना अफबा मी अमबु पुथोकपा ngamhanbiyu haina ngasi aikhoina haijabani लागरिबा मे कुनगो हुमदोय सवाद दे असिदा चिंगमदि तमदा लैरिबा चर्च खुदिमक्ता मियामना चरा हेनबिदुना लाकदौरिबा एडीसी मिखलदा शांति ओइना मिखल पांगथोक हन्नबा ईश्वरदा थौनिसी हाइना ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ना फोंथोरकली
हौजे पाउगी मरक्थन नतेन ब्रेक हम ब्रेक की मतुंगदा अमुकन नतराम नोकचरी मखाताब पाउदा लिसिंग अनि तराहुमदोगी मेगी तांगकुंदा मणिपुर सरकारना खंगहौदना कबो लेकाई थुगाइखिबा नुमित अदु लो ब्रेकिंग डे हाइना रोंगमै लुफुमना सिंदुना ngasi लांगोल तरुंगदा लेबा ममिना किड्स सेंटर दा थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा रोंगमै लुफुंगी को कन्वेनर पांटी यावना चर्च की पास्टर कया सुसरुगिया के नागा रिवर वीडियो डॉक्यूमेंट्री उतखे को कन्वेनर पांटीना कम्युनिटी पुन्ना नुसिनना लेबा मफम अमबो चौखत थौरांगी मिंगदा थुगाइखि भाइबसी यानिंग दे फोंथोके 2013 में सिदा हाई कोर्ट ना ऑर्डर पास तवे टोपोग्राफी होंग बे यादे असिदा कइमता होंग बा पुरक यादे थुगाइ बे यादे हाइना हाई कोर्ट की स्टे ऑर्डर लेना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना 2013 में सिदा मार्शलेसली मी अबी मिनोंसी अमत यावदना खुन से थुगाइ खिबनी नागालैंड मणिपुर की लम खोपचिलक्पकी मायोक्ता माउ काउंसिल ना मेगी तांग कुनगे निथोय की अहिंग नोंगयाय दगी मथंगी नुमित मेगी तांग कुनगुमदोय की अहिंग नोंगयाय फाउब कौरिबा मणिपुर बनसी मरम चाय अमदे मसिदा यूनियन ऑफ सोशल अपलिमेंट खुराइना सौगतकनी हाइरे उचेखोन तखोक मपालदा लेबा इबुदौ पुरुक सौबी पाखंबगी मसाइगोलदा लेबा नोंपोंग निंगथौ चिंगु पांगलबगी संगलेन अमा सानबगी उरेप उयुंग तंबगी थौरम ngasi थांगमैबन केंद्र की एमएलए के एस जय किशन न तमख्रे इबुदौ पुरुक सौबी थौसिल लुक का खुशमनदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा लुक की हाना थौ पुरंबा यू बुधचंद्रना लुक का हानना वारी सानरबा मतुंगदा एमएलए न महाकी अंगंबा मतेंगा लोइनना संगलेन नसी सागदबनी अथुबा मतमदा लोइसिनबगी पांदमसु थमले महान मखा तारदुना मफम असि गवर्नमेंट मियेंग चंगबिदबसी नुंगाइतब फोंदोखि मियामगी मतेंगा लोइनना इबुदौ पुरुक सौबिगी संगलेनसु साननब होनरगनि हाइखि थांगमैबन केंद्रदा प्रजागी निरोइना काबिरिबा कुमुक्चम जोय किशन ना लमलेन ताना का पंकोक्ता लेंचंदना लेबिरिबा पुरुक सौबी बुदोगी खुबमदा नोपोनिंग दो चिंगु पांगन बायना तबंगना लानना सिंथानरिबा यो संगलेलसे हारिबा एमएलए जोय किशनना उरे उन तंबीदना सिदगी जत्रा हुनबा हाइबा मिते लोनगी तो तौबिरे अथु मतमदा लोइसनगनी हाइदना एमएलए ना पाउताक पिबिरमे अखोय कमिटी की मागी दैसु थागतबा नुंगाइबा माइ पापो ओरिसनो हाइदना थागचरी MSF Imphal East District Committee na akhoi lairik ningthina tamsi haiba campaign gi sorok amoina Imphal East District ki mafam khara da lemna lairik yenthokpa hokrai handa class 10 amadi 12 ki parikha da mai pakraba Imphal East District ki manungda leiba mairoi singda khudol piba ki thoram su chathargani hairi इथौदांग प्रोडक्शन की अहान बोइना पुथोकदबा मणिपुरी डिजिटल फिल्म आइगी नुंगशिबाबु नंगिरा हाइना मिंगथोनबा फिल्म की याइफाथौनी थौरम ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थौरम अदुदा फिल्म फोरम मणिपुर की चेयरमैन एल सूर्यकांत शर्मा सिने डायरेक्टर गिल की प्रेसिडेंट पी प्रफुल्ल मदे फिल्म मेकर बीस गुप्ता सु सरग्याखे फिल्म असिदा बोनी बाला सोनिया मचा मदे रतन लाइन चिंबा आर्टिस्ट सिंगना सरग्यारी प्रोड्यूसर ना इबाई सेन अमदी स्टोरी एंड डायरेक्शन ना खोगेन एन एम नि थौरम अदुदा पी प्रफुल्लना हौजिक फिल्म दा सेल यामना थादनरे अदुबु मार्केट यामना पिकपना सेल सिंग हंजिनब होनबदा अवाबा मोइरी मियोय कयाना अफबा फिल्म पुथोकनब होनसी हाइके एल सूर्यकांतना चही अमदा फिल्म हुंबुद्रागी मथकता पुथोकपा ngambasi अतांगबनी नेशनल अमदी इंटरनेशनल लेवल दा फिल्म कया चंगदुना मालेमदा सक्ताकपा ngambasi अखोइगी मणिपुरी सिंगी होना जमनी फोंतोखी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रैल 13 पांगथोखिबा पीजी मेडिकल एजुकेशन कमिटी की मिफमना रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की सीट 9 13 हिनगतपदा अयाबा पिखरे हाइरी इम्फाल सिटी अमदी मसीगी अकोइबदा लेबा सरकार की हायर सेकेंडरी निपाल निंगथीना सेमगतनबा डायरेक्टर एजुकेशन एस यावना ऑफिशियल निपाल मॉनिटर ओइना हापख्रे हाइरी ngasi एजुकेशन मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रोना चेयर लौदुना सेक्रेटरिएट नॉर्थ ब्लॉक ता लेबा महाकी ऑफिस चेंबर दा डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग सुना यावबा अवांग बथाकी मिफम अमना सरकार की स्कूल सिंग फगत हन्नबगी मतंग दा खनखरे मिफम असिना स्कूल सिंग अदुदा मतमगा चुनाबा लैबोरेटरी अमदे इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग थंबदा नतना मणिपुर दा लैरिबा सरकार की ओजा सिंग की मरक्तगे ख्वाइदगी फब सिंग खक्तमक खनगतलगा स्कूल सिंग असिदा तमहनगदौरे
ओजा सिंह अमदी स्कूल सिंह असिदा तमगदौरिबा महैरोय सिंहसु काउंसिलिंग पांगथोकनी हाइरे सरकार की मॉडल स्कूल तरादसु मानब मौंगदा अफबा ओजा सिंह खनगतलगा थमगनी हाइरे पनबयाय इम्फाल की हायर सेकेंडरी निपाल दा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पांगथोकतुना महैरोय सिंह मिंग चलहनब अकनब थौरांग तौरिबनी इंजीनियरिंग अमसुंग मेडिकल की लाइन दा चंगनिंगबा थवाय यावबा महैरोय सिंहदा लेमना कोचिंग पीगनी हाइना लाउथोखरबनी INA Japanese reception Sinduna Lising Chamapal Nipugamari ki me kun Ningsingduna Maibam Lord Paching the Laiba Japanese Memorial Complex da Netaji Subhash Chandra ki photo the Lai Shuk Katunai Kai Khunavut Kre Andro Kendra ki Manung Chana Laiba Nauna upgrade Torakliba Azad Government Higher Secondary School da Handak Session ge Class 11 Science Arts Amasung Commerce da Hana Lakpa Mahiroi Chani ki Mingjan Chen Amadi boarding fee Lauroi Haina Development Organization Andro Kendra ki Secretary K Abung Chana Phongdokre Andro Kendra ki MLA T.S. Shyam Kumar ki quarter the Pangthokpa Paugi Mifam Amada Mahana Makha Taraduna Mima Nadraba Lairabagi Pankai Makada Leba Mahiroi Kayagisu Kanaba Kaya Pigani Kendra Siki MLA Amadi Manipur Government Kendra Sida Mahima Singilamda Hena Midyang Zangbiduna Apaba Mahiroi Putokpada Mating Pangbibagi the Magtagapa Phongdoki Loina Loina na Manipur the Lairiba later Lairaba Mama Pakayana private school singta Tamba Light Tamba Awabo Evedo Kumanabagi the Makta Nashi Gomel Amadi Honorable MLA na Development Organization Shinjariba Shida Lamda Mashigi no Shijaraba Manipurgi Ima Ben Irecha Haikibigna Asigumba Kudong Saba Makumashida emission to Wiu Haiduna Development Organization Andrew Kendrick Michael in the Roman Shinjari. Thank you. Kwairamban Imakaitel na sindun ngasi Kauren Thabaki Thoram Pangthokre Bazar ki samu makhongda pangthokiba thoramatuda Deputy Chief Minister Gaikhangam IMC ki chairperson Nimai Sharma made Councillor Ratikanta Susarya ke Kauren Thabaki Thoram adu lining laisol galuina na Kaithel gi Imaibel Singna Laibak asi Mara tapna panna ba Kaithel lairembi Ima Tareta Thoniraga Thadoki Gaikhangam na phongdokibada Kaurel asi Tharabanina Hana Manipur asi Santi Laitaba ban blockade toba Mipun Chatharam Badu Toktuna Nungshi Janana Santi Laiba Tangdu Laitaba Amade Wata Padaba Lamdam Ama Oirasano Ngasi Thariba Kaurel Asiki Maming Laibak Asi Ingna Marat Tapna Pananaba Ingba Haina Thole Haina Lautoki Santipur and Aliba, Manipur, Nava, Hadasi, Tausi, Hadok Sakre, Asitadok Kibulina, Manipusida, Prim of the King, Tabalishu, Shisana, and the Pulshan, what a Padava, Maleva, Versano, Hadra. I Jagge, Rolena. I could put him up the Wakanda, Soy Mona. Yang bertapa, ini bukan seno hadna. Mulai dari bawah, mana bersora, tuni orang kualitas. Sudah mana, susah ni nasihat kualitas. Kanglaipa Calendar Board ki Tare Subamba Pokuman Thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre Thoramatu da DIG ranks to Dr. Swebam Ibocha Kanglaipa Calendar Board ki President W Homendro UCM gi Consultative Ibotombi Kuman Akom Loop Kanglaipa ki President KSH Samarendra Chingba Myoy Kayana Sarugyake Lisingani Taramanga Masung Tarataruki Kanglai Khutpai Lairik Amasu Dr. Swebam Ibocha na Phongki Wangang kiba singna phongdok na kibada miyam na yanaraba calendar ama ohenbada pumnamakna khona minana batangai fade Purub asigi khallaga scientific oiba mongda hanagi achumba madi chatnabi adu thidokpa mathau tai haiba wafam sing phongdok na ke DIG Dr. Swebam Ibochana ngalingai matamda lairik laisu kaya hainadabana panji oiba mi lainaramde haujiki matamda afaba panji kaya laibagi tangai fadre haiki Manipur hairaga aduga Kanglaipa ko hairaga Kanglaipa mapamsidi kilometer taruna poliba akoigi marikak pana marikak laibase masida kathan tawi masida kunungi kamuna apapata se yengambi kunungi dada kathan tawi aduna madudana gono thengara hoina yemusu kunungi leba ki yemana tana mission ki yengamde mission ko thi yengamde mission ki la lerumde Positif demokrasi sadabana loina magaramani aduna matamda puthi haibase aduga udham yengbase akoi sumaina
kaino legamdi khotana tawbasi leiramdi Thobal nongang khongda laiba maitei huel lalong sindam sanglen jinga branch ke rising de thoram ngasi thobal ningombam da pangthokre thoram asida khangabo kendra gi MLA Olandoni wangjing tentha kendra gi MLA P Brojen sana laibak pauje ki editor H Achauba Thobal Municipal Council ki councilor kaya su sarugya ke MLA P Brojena lamdam asida thokliba pamdaba thodok wathok kaya honglakliba hongba kaya si yengluraga santi gi lambi da chaliba lamcha chajat phajaba made malemda lan yaudana achumba luchingba mathiriba Sajal Academy gumba lup asi singthaningai ni haike MLA Olandoni na lan yaudana santi purungna bakhona si haiba pandam galoina na chatliba academy asigi thongmi singbu pungning thogatlatna nisa gi mayokta leiba lamcha chajat phajaba asigumba organization asi yokhatpa matam oire haike Livestream Mani Gaura Sangit Academy Thobal Wangkhem amasung Jarangpat Maninglekai Community Hall Mera Paibina Puna Kushamnaduna Yankai Tare Suba Touring Program of Satchanga Loinana Sankirtan amasung Dharmagi Maramda Khanane Nabagi Thoram Thasigi Taramarida Jarangpat Maninglekai Community Hall da Pangthokre Hairi Hoji Paugi Marthana Temba Break Amamu Break Matungda Amukan Taramna Ukcheri Makataba Pauda KCP MCG New Educational Strategy gi fact-finding report ki matungina MM Higher Secondary School ki principal Namoijam Sarat amade secretary W Amuba ani ge asoiba thoksil CBSE ki exam thaba yadabagi problem asi thokibani haina Military Affairs KCP MC ki Information and Publicity Secretary Paikhomba Maite gi Cherol amana maral sirakri Cherol asin makha taraduna educational arena da khut thaduna kanglei ningtam yawol gi lalho asiki khongthangda mahiroi singna mapung phana elite participant ohenduna operation mangalgi miam khupna hoba ningtam lalho asida mass represent revolution ki pandam phangnabagi damak liklam kaya yatuna lakli haire CBSE exam thabe yadabagi achobo wathok asiga mari leinana MM Higher Secondary School Wangkhaida chumnagi attached tauruba Ramkrishna Higher Secondary School Akash Institute of Science and Arts Akash Higher Secondary School Gari Central Institute of Science Kaishamthong hodam lerak ase wathok asiga mari leinana school chalaiba ngamdana leiri haire loop asina thijinbadagi fact finding report ama miyamda khanganba ngamle haire lamdam asida leiriba CBSE school singasi maming tagi Trust amadi society ki mingda chalaire CBSE na piriba criteria chada humbudra phawbak ngak na chatpangamde CBSE gi online registration hanglakpa matamda masagi asyang mahiroi masingdagi managing committee amadi authority aduna sasinaba masing yamna hapchinduna sit masing hena kanchili hari MM Higher Secondary School ge principal Sarat amade secretary W Amubana aranba tawkiba sing mayek sengna khangalakpaga loinana makoina leibak miam amade laibak thiraba mairoi singi imung singda lale haijafam thoi haire Hariba school sing asina exam thaba phangudra singi khalaga numit tarani gi manungda mahausagung class chathagadabani amade mairoi singnasu irang sagatpagi mahutta school kaduna class yaugadabani mama mapa oriba singnasu irang sagatana ba KCP gi cherol asina appeal torkli Phairembam Youth Development Organization Moirangi Anoba Office Cum Library Hall ama sanana bagidamak ngasi Moirang Ningthau Konjengbam Ibol Singna haunabi matungina urep uyung tambagi thoram ama Moirang Phairembam lekai de pangthokre Langjingjiri parking dagi Kaithel Manbi Chingkhong Lamsang Block Lamkhai dagi Kangchup Singda amasung Kadang banda thamliba curfew hayengi oina ayuk pung 3 dagi numidang wairam pung 3 phawba komthokle hari Thasigi taraga tarukta ki chatharakiba Russian Film Festival Manipur Film Development Society ki holda loishin kre festival asigi organizing committee ki chairman Dr. M Narana ISTV news da handak pangthokiba festival asi miyamna yamna pamna kibana mai pakpa ama oire festival asigi maruiba paujeldi malemgi ani subalanjau matungdagi mipung khudingmangna lal pamde santi pami haibadugi paujel piba film festival ni haiki We don't want any war. We want peace and peaceful coexistence. Nungsi chana na hingmina chi loina saukhat pai bese mioi bagi punsi ki tangai phado pot amani aduna amu hana lan thoktana ba miga gi marakta lol dharma jati kusu khena ba leitana nungsi chana hingmina ba for peace and peaceful coexistence madugi ne koina sinjari ba film festival
Sky Hospital madi Popular Front of India anina khusamnaduna free surgery camp amalilong da pangthokre camp asida mioi jamaga marifuni thoina layengkhi camp asida layengkhi ba surgery ke anaba singna Sky Hospital da layeng labadi chadayang khagi khudong chaba pigani hari Women Development Manipur na chathaba drive ta natai chatana lairamba nan Manipuri amaga nupi amaga fagat khre pharaba nupa asigi maming Ram Prakash Paswan Bihar dagine haujikna Kangjabi da leiduna tile gi thabak subani hari Women Development Manipur gi president inauna pharaba mioi animak wakhal taminarba matung imung manung da sinaragani hari Sky Hospital and Research Center Impalna Nomagi Oba Health Camp Ama Ukrul District ki Hungpung Kulda Pangtokre Mioi Chani Tara Layeng Bagaloina na Hidak Langthak Singsu Lemna Panganki Hojik Sanabagi Pau Ngasigi sanabagi pauda sai thangmai benamadi upsa lilong chajing taratare suba challenge ka veteran football tournament ke ani suba semi final da thengnaragani Manipur Veteran Football Association na sinduna Imphal gi polo ground da team kunna group mari thokna khaidoktuna chatharkiba taratare suba challenge ka veteran football tournament ke ngasi sanakiba quarter final match da UVSL lilong chajing na City Chandel bo goal ahum sino da maithiba piduna semi final changkibani UBS te lilong chajing ki mai pakpagi goal singadu and Gandhina match ki nipu suba made yankai gamanga suba minute ta goal ani chanki atopa goal aduna agentana match ke nipu ga mathoi suba minute chanki bani tournament asi ki atopa quarter final match amada basai thamai bana BBF AM ke sampatpu goal manga ani da mai thiba piduna semi final chankre Basai thamai pan gi goal singadu ke S Ratanna match ki taramathu suba minita T Syamna tarahundoi suba minita M Devanandana kunthagmanga suba minita N Ivan Kumarna yankai hundoi suba minita made Stanley Mauhong nauna yankai gatare suba minita goal amamam chankhi BBF AM ke sampat ki goal ani aduna Sureshna match ki yankai nithoi suba made yankai gi nipal suba minita chankhi Hayeng nungtil pungani tabada ahanba semi final match ta Flam Babupara madi FC Imphal mayai koi biga sanargani Hemanta FC Chajing first at level 7 men A-side soccer open football tournament ki semi final changkrai Langthabal Chingkha Youth Club na sintuna Langthabal Chingkha men ground da team taragani thoina group mari thona khaidoktuna chathariba first at level 7 men A-side soccer open football tournament ki ngasi sanakiba ahum suba quarter final match ta Hemanta FC Chajing na LCRC Chingthakpu penalty da goal manga mari da maithiba piduna semi final changkibani Team animangna apiba matamda goal amamam chanaduna draw chatpadagi kick from penalty magna decide tawada Hemanta FC Chajingna LCRC Chingthakpu goal mangamari da maithiba pikhi hayang aroiba quarter final match ta UPWA amadi LCHYC Chingkha team biga sanagani Top FC na sinduna Social Athletic Club ki ground da team taragani palna group mari thona khaidoktuna chathariba first let athokpam Chauren Singh Memorial 7A side men's open football tournament ke ngasi ahanba match ki sanagadaba JNB Yaral Pat ki team laktabadagi WFC team A Moirang Khomna walk over lokre anisba match ki sanakibada Top FC amadi YOC Naharup goal amamam chanaduna draw chatkre All Manipur recognized Private School Welfare Association Sindhuna Birachandra Football Academy Tabung Khokta Chathariba First Private School Sports Meet ki Football Masanagi ngasi sanakiba ahanba semi final da Hizam Irabod Memorial Public School Langjing Achaubada Pre Progress Academy Konthauzambo goal tara amada amade aniswa semi final match ki sanakibadana Kitch High School Dulalena Ghani English School Hatabu goal tara mapalda maithiba piduna final changkrai Nipso Kaibina Sinduna FUC Playground Uyum Pokta Tim Taragani Twina Group Mari Thokna Khaidokuna Chathariba Manga Suba Nipso Cup District Level Men's Open Football Tournament ke ngasi sanakiba match ta ahanba quarter final match ta NYC Team B Nongdamna FUC Team A Uyum Pokpo goal ahum amada maithiba pikrai anisba quarter final match ke sanakibada SSC Sektana Yumbu Nipso Kaibibu penalty da goal manga mari da maithiba piduna semi final changkrai PBM Brickfield
Wangjing Sabal Chekon Lekai na Sinduna PBM volleyball ground da team Nepal na group ani thok na khaidok tuna ngasidagi Mari Suba district level village open volleyball tournament haukre ngasi sanaki ba tongan ba match singda YPA Hiranmai na LEWL lamdingbu set ohum sinoda BBM Team A Wangjing na SDC Arong Kunobu set ohum amada amadi SBS Sekmaijin na PBM Team B Wangjingbu set ohum sinoda maithiba pikrai Chandel district के district level inter school Subrto Mukherjee football tournament Maha Union Higher Secondary School की ground दा मथंग थागी जून मरी दगी तरुक फावबा पांगथोक लगनी district असी के school सिंगी चाही तरागा मरी अमदी तरागा तरेत की मखादा लेबा नुपा मचा football सानरोय सही तरागा तरेत मखा की नुपी मचा सिंगना सरुगिया यागनी सानरोय सिंगी एस verification जून की तांग अहुम दगी मरी फावबा चांदेल indoor hall दा पांगथोकनी हरी फॉर्म पिसिन बगे अरोयबा था सी की तांग कुनगनी पान फावबनी अकुपा मरोल DYSO चांदेल की ऑफिस तगी खंगलबा यागनी Tentha Khongbal Welfare Association Sinduna Tentha Khongbal Multiplex Ground da Team Taraganipal na group taruk thok na khaiduk tuna chathariba TKWA trophy ki ngasi sana ki ba aroiba quarter final match da CMP na AFC bu goal taret taruk ta maiti ba piduna semi final changkhrai hoji ngasi no mugoi ba ai ngasa ki pau ICR Lampel Pate ki phangba pawgi matung ina ngasi ki khwaide ki sabagi chang degree Celsius kunthraung humdoi khwaide ki ingba degree Celsius taranipal dasmik mari nuksita yaw ising manil ki chang ayukta chada humdra taret nungthildana chada yankhai ki mathoi nungju ki chang nil Ozimero ba paw amona khulai paiba singna micham da od neibagi mahutta nomai paiba masel thengnabi haina deputy chief minister gai khangam na phongdokre Utilization certificate pirak tabana tribal singidamak makhatana fund pithaba yadabani haina tribal affairs ki union minister Joel Oram na haikre amade basai thamai benamadi upsa lelong chajing taratare suba challenge ka veteran football tournament ke ani suba semi final da thengnaragani ISTV ni pijaba paw matang saloi jare ming tabiri bisingwa mukana khurumjari